Kini All India Radio Shillong ke kubur ban puli da iba da hon ramdi. Kimat bakong sanjong ke kubur mentak stem. Menteri rang bakdo Karim Narendra Modi unsepela ja kesin ai beshipo jong kejing rap pisah pok ke skim Perdhan Mantri Kisan Samman Nidhi. An sedang kejing pendung kerteng nak kebenta kejing atika ya da COVID-19 ya ketup perta khatsan haduk khat pras nem leng bako Kowin portal naduk menta kesengi. Mat pensisha ke Bharat Biotech ya bakatika ya da Covaxin kalong ke besengan ban ai ki kelung kena. Shopping page ki kubor kini kalong kejing pen benabadan kam. Kat baka India kalala bantau history da kejing kenjo kejing pendep ban ai pelat shispa klur teliki injection COVID-19 hakari ke All India Radio ke ai kuble ya barok ki doktor ki nurse bat ki wei kinong trei bah kamat bat ya barok ki baladep ban ai ke injection. Wat lakari kelapoi ha uni umau mer Henry kejing kon persya kejing pang COVID kampat kun. Yi kentui kinong ngap jongi ban ai inject pura bat kentui ki wei ban le lang kumju. Bat hakini ki ayom le kemen yi kentui ya barok ban but tikinai ki lai teli ki la jingeda dengya ka jingira khumut bat sentur peni jingai iwe ni iwe bat le khu ya ki kiti bat kadur khman nakabenta ki jingtep be dei bat ko COVID-19 pun ha national helpline number not iwe ar lai khandai nyo pra not saw hendriu but iwe not nyo san but how helpline ka jala Meghalaya kata how number iwe not pra but iwe not and nyo not bat mentang ni phaish ki kubor ba panya Menteri rang bakdo Karim Narendra Modi unsepela ja kesin ai beshipo jong kejing rap pisah pok ke skim Perdhan Mantri Kisan Samman Nidhi hakapor khat architeng menta kesingi leng baka video conferencing. Palat arpo hajar klur tingka ansapa syapalat shipo klur ngot kinong yo mentoy. Hapok jong ke skim PM Kisan kejing rap pisah ke bahan riu hajar tingka man usnem lapen biang syakilong yeng jong kinong rem. Ya kini ke pisah lapa hakilai sin ai hakador ar hajar tingka ya kapisa la pha bet shaki bank account jong kinong yo mentoy haduk menta kumba shilak ndri po hajar kulur tingka la de ban pha shaki long yeng jong kinong ram kejing pendrong kerteng na kebenta kejing IT ka ya da COVID-19 hapring ketu perta khatsan haduk khat pras nem kan sedang hakeren san jong ko Kowin nadu menta kesingi katnat ka kot ke khya ka sarkar pedeng kala ong bakinong yo jing mentoy kila ru ban pendrong kerteng hakijaka IT ka Kinong lem kubor ka AIR ki yatu ba u menteri rang ba do kari ha kejingkren jong u ka ar pusan terik uno pra ar hajar ar phowei ula ong ba kejing IT ka nak benta ka thu berta khatsan haduk khat pras nem kan sedang naduk ka lai terik u ka laleng kot ar hajar ar pho ar kejing IT ka yada ka balai sin nak benta kitu ki bakham dan jingma ban kan sedang naduk ka shipho terik u ka laleng kot ar hajar ar pho ar Katnat ka kot ka khya ka sarkar peding kala pinjori ki jing persyang jongka haringkat ke jing trilang bat ki jilla lembat ki union territory ban kmi bnya ke jing IT ka shakinong yo jing mentoy Haduk mentala pendiang palat shis pa san poklur andre pendo lak teli ki dawaya da COVID-19 shaki jilla bat ki union territory Katnat kala ongru ba kumba khan riu klur khandai pusau lak teli ki dawaya da COVID-19 ki bampat pendan kam kidang sa bat ki jilla bat union territory ki baki haban ai shakinong yo jing mentoy Kesorkar pedeng kala ong ba kejingdan jeng ki breu ki besakta hau Omicron hakari haduk menta kilong khandai spa andre puwengun. Nakini lai spa ar phongot kinong pang kilayo jingkot bat let no shaki wepat ki jaka kejing IT kai COVID-19 hakari kala tam ya mau mer ba shispa sau pusau klur sau pusan lak henden kesengi. Palat san pukendai lak teli ki dawaya da COVID-19 ladep ban ai haduk nyo bajij menit henden kesengi. Hakawai kaliang kejingdan ki brio besakta ke COVID-19 ha Meghalaya henin kesni kalong shipongwan bat dakani kejingdan jong ki badang sakta ha kejingpang kilong ndre punyongwan ha kajo kapor ki dan ru sangot ki brayo jingkot hapo kejela bat kejingdan jong baro ki balakot haduk menta kilong prapula hajar arspa nyu punriungwan Kesorkar pedeng kala pelat ya kepisa kebasan puai point san pulai klur tingka syaka asam na kadau kejing syakta haki jing shlei umbat kejing tua kendau haus nam baladem. Kepisa bala pelat syaka asam kalong shi benta jong kepisa kebalai hajar nri pulai point puai klur tingka kebaladep pelat syaki nri tuli kejela ke syakta na kejing shlei umbat kejing tua kendau. Ya kata kepisa la pelat ya National Disaster Response Fund NDRF ka high level committee balakli da menteri katnat ki kampo yeng ke sarkar pedeng Amit Shah kala menjer ya ka jingkir shan pisa na ka sarkar pedeng ka balah janre pulai pen arpoi klur tingka shakin rir tli ki jalla ka pisa kentup ya ka
Syajar shi spotlight pulai persen kelur tingkah syaka Gujarat ke belasyak ketah ke Eryong Takte, bat san spak prapundriu ponsan pendai kelur tingkah syaka West Bengal ke belasyak ketah ke Eryong Yas. Kini ke kubur kawan Syapina ke All India Radio, Shillong. Ke Bharat Biotech kalau ong bakai tika yada COVID-19 Covaxin, kalau pensisya bakalong ke pasangan na kebenta ki kena ki bah peding kerta ar hadu khat prasnem. Ke sorkar kalau dab ajing menjur ban pendan kami ke Covaxin na kebenta ke jing ai tika ki kena ki bah peding kerta khat san hadu khat prasnem, naduk kelai terik ukela Lincoln. Kani kelawan hadin baka Drugs Controller General of India DCGI kala ajing menjur ya ke jing pendan kami ke Covaxin na kebenta ki kena ki bakat arsnem bat syadrong. Ke subject expert committee ke ba ajing mut ya ke bor badai kami kala menjur ya ketika na kebenta ban pendan kam haki kelung ba arsnem bat syadrong. Menteri Ketenat Kekuat Kekiha ke Mizoram, Dr. R. Lalthang Liana henin kesni ula play ke RT-PCR laboratory ke Bashipor, hakawai ke Jakasa barim kinong wan jengok kai ke bahai Halung Lei, South Mizoram, dan pendiang ya ke jingdon kam jeng ki South League District Bashathe jeng ke Jela. Ke RT-PCR laboratory ke lalong ke jingdawa bala slam jeng ki District Bashathe hapadeng ke jingkiu jeng ke kelam COVID-19. Hapa play ke te ke laboratory Bashipor, Lalthang Liana ula ong bakani ke long Umaumer hakaliang kekuat kekia na kebenta kinong snong jong ki district Bashathe ke Jela. Hapa kedeu baka sorkar ke bu hakmat ke district Bashathe menteri kekuat kekia olo ong baka jing snai ke multi-purpose laboratory block ke bapra klur tingka kalayat hapok ke Pelau jong ke Lunglei Civil Hospital ban penbiang ke jing don kam jong ki patba. Katanat ki kambari ke sorkar pedeng hinin kesengi kala ong baka Arunachal Pradesh kala long bat kan yai long ke benta ke bakongsan jong ke India. Haba jubab ik jingkeli kilat pathai kubor halor ke jingkam jong ke China bakala penkela kerteng ya ki katu kat ni ki jaka Arunachal Pradesh hakaktin lajong unong ai ktien katanat u arindam bakchi ula ong baka jing ai kerteng temai ki jaka Arunachal Pradesh kam penkelai ke jing shisha. Ulo ong baka ni kamdei kasien ke bandingkong baka China kala persyang ban penkela kertengi ki jaka hakate ke Jela. Ke China kala temuru ban ai hiki bakum kita ki kerteng nadu uyayong arajar khat nyu. Ki election sa kiyong dorbar tauan Hasan Tili ki Jela bakan top ya ke Manipur an sa penlong kumbala penben. Ya kani la penbenada ke Election Commission of India ECI. Chief Election Commissioner Sushil Chandra ula ong bakinong mikmat na kiseng san pertay baper kilay ki kendo ya ka ECI bat pensengaw syaka badai ban penlong ya ki election kumbala penben. Ka ECI kala ong ru bala penbun ya ki jingdan jong ki polling booth ban pentik na ya ka jingi jengay iway na iway. Hakaway kalyang kiri tenman ni kitu ki bala syakta ako COVID-19 an sya iki ban tap vote na ye. Kijaka jengok kai Arunachal Pradesh ki badan ha kaput ke China tawang kila saki biang saya ke wei ke jing kela jong ke jing hap yor ke jing kriat ha tawang kala her susu hadin ba ke jing hap yor ki kali kila sakut surok hadin ba yor barben ulat tap ya ketika jaka. Menteri ke sorkar pedeng ukiren Rijuju ula ajing mut ikinong wan jengok kai ban lumi ke jing tep ki bapenya habaya dei ba ke jing hap yor haswa ban wan kai syatawang ha Arunachal Pradesh. Bat haswa ban penkut ya ke kubor sa sisin kimat bakongsan. Menteri rang bakdo kari Narendra Modi unsa pelat ya kasin ai bashipo jong ke jingirap pisa po ke skim Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. An sedang ke jing pendung kerteng na kebenta ke jing aitika ya da COVID-19 ya ketuk bertak hatsan haduk hat pras nem ling baka Kowin portal na duk menta kesengi. Bat pensisya ke Bharat Biotech ya ketika ya da Covaxin bakalong ke basyangan ban ai ki kelung kena. But katong ya poy ka bakut jong ka kubor ka bawan sipi na ka All India Radio Shillong. But nakalian juga All India Radio Shillong ay kublays nem tamay basuk baka menya pi baro.